tanzika nayizanyire hari zabaza mu rusengero ngo nimusomere Zaburi ngo bashire mu gisirimba ngo dukoma amashi reka kudukodesha. Mungu kama ametenda kazi, Imana yakoze ibitangaza aho yagukuyika kuzana ugashaka ukabishaka ukabona abahungu ukabona abakobwa warangiza ngo bagusomere Zaburi ngo bagushire mu gisirimba za haleluya zirimba ngo mushumba nambabarira ngo kandi ngo bakome n'amashi. Ikisi kinyejana cyo gukodesha abantu. Imana ukuntu yaturinda turi twitwa ko turabarifije hari kureba ukuntu turi simati twese urebe ukuntu twambaye urebe ukuntu dusa n'abantu nubwo wenda turi mu kumwa amatamo yo mu mapaki ariko nanone uri mu gashiramo agasukari n'abandi batayimwa ibintu bikagira neza. Warangiza ugasanga abana bose ko barakomeza kugira ritime nta mwana uragukubita ingumi ngo agukubita umutwe ngo usokane mu gitondo ibintu byakomeye. Ibyo byose ni ibintu byo gushima Imana. Naje kubatangariza hamwe na bene data ni mwongere mutekereze twabaye abajuru bakuru kandi attention no kwiba uwaguha no kwima umuntu waguhaye. Imana ikaguha ubuzima, Imana ikaguheza kubaho mu myaka yawe turamara amezi 6 mu bitaro ariko hari abandi bamaze mu myaka wowe nturagwara turamenya capacity yo gushima Imana. Ana ngo yamamuzamukana amusiga neza ishi uravuga ati Imana niturinde umwaka tugira neza natwe tuzakora iki. Mureke kwinjiza amadeni ayo mufite mwakuye mu Kajembwe nayo mwakuye mu Rwanda nayo mwakuye ibujumbura no kumutanoga muyongere haya. Ubu ni bakuvuga umuntu uri hano umutima wiwe umuganirize hari imihigo mwahize hariyo twahize Mana nutugirira gutya natwe tuzagukorera gutya. Ubwo ni bwo bwenge mukabahamagara mukavuga gukomera kw'Imana bakabyumva bakavuga ngo tubi abayeho tubi kubera iki yashimye ibi bikorwa mukavuga Imana mugahera mu byo yakoze mukavuga ubuhamya mukareba ukunda abantu bakizwa ariko ko ari ibyacu twese turi bamwe turabyumva abandi ngo kora no kwerekana se nawe bamutase wa nawe bamuvuze capacity ba iragoye cyane. Teleni teleka kama majime ya temenya yanitolea tu ya kwamba nitatiwe na niwe nani katika haleluya haleluya. Pige kwanza makofi tuimbe wimbo huu. Linalo Mungu jazweni Baba Mungu tunakushukuru. Limidiwe jina lako takatifu. Jina linalopita yote. Juu na chini pote pia. Jina kubwa, jina jema. Na Yesu wa upendo. Kuna wale ambao wameamka asubuhi lakini mchana acha nuru yako ionekane na utende kazi na ujizirishe kwa sababu hakuna mwingine. Neno lako ni tamu, neno lako linatupa hekima, neno lako linatufariji, na neno lako linatuinua. Na neno lako linatupa daraja kubwa kwa ajili ya maisha ya connection yetu na mbingu. Na ndio maana tumekuja hapa, watu wameacha makazi zao lakini wamesema kweli jioni ya leo acha wakusikilize tena. Tuongoze, tuyatende mapenzi yako. Roho Mtakatifu tuongoze. Ili neno litupe hekima, neno lituinue, neno litufunze, neno litupanue, neno litupe yale ambayo hatuko nayo. Sababu tunaishi kwa neno, tumeumbwa kwa neno,
tumezaliwa kwa neno, tunatamka kwa neno, tunaimba kwa neno, tunaenda kubashiri kama vile Paulo alipofika. Nilipopata maombi kutoka kwenu, nikapata nguvu kwa ajili ya kubashiri, kwa ajili ya mateso ya Yesu. Ndio maana tunasimama hapa, tunaenda kurusha makofi kwa ajili ya wewe Mungu, kwa neno lako. Ubwo mvuze igiswahili mukomya amashi make. Uramusobanurira? Okay. Nibyo byiza. Ubundi mwe muri Kenya mwakagombye ko mukoresha imvugo zibiri. Kinyamurenge n'icyongereza cyangwa igiswahili. Nibyo byiza. Yewe muri Uganda koresha igiswahili mu rusengero, koresha n'icyongereza. Nubwo wabwiriza mu kinyamurenge turashira mu icyongereza. Kuko iyo ugeze ahantu umenye kundu witwa hari umugani baca mu kinyamurenge ngo wagutanze korora ni ukubwira uko zigira gute, uko zikamwa. Hanyuma abemera kuko ari Imana itugejeje hano twese ikaduheza zino mbaraga, tuyikomera amashi yo Mana. Reka dushimire umushumba w'iri torero na madame wiwe n'abana babo na staff yose bakorana muri pastorale, abadamu banyu n'abana banyu, kutwemerera ijuru na Revera Kado na Apotre Tezijyayo n'ijuru n'amatari. Muri abantu beza kumva ko mugomba kwemerera uwateguye ibi bitekerezo bigari n'ibitekerezo birimo ubutunzi, birimo abantu basubizwa ku isi na hano hafi, kuko kuba mwemeye iki gikorwa mwe muri aho materaniro. Mureke twemerere iri jambo ngiye kuvuga ryo gushimira Bishop amwe nabo bakorana, tubakomera amashi kuko bakoze igikorwa gikomeye cyane. Mwisi akomeye abantu batanu, nimugera mutyo. Umuntu wa mbere kwisi ni umuntu ugutega amatwi. Nubona umuntu ugutega amatwi akaguha umwanya wiwe, uwo muntu uzamenye ko akomeye. Kuko abongereza baravuga ngo time is money, umwanya na amafaranga. Ariko riwanga abona umuntu ugakureba abandegera kidogo akagutega amatwi, uwo muntu uzamenye ko akomeye. Kundi bapfa kuguha amatwi udafite icyo uheza abantu, ariko nubona umuntu aguteza amatwi nimba unafite n'ituru uzarimuhe, uwo muntu arakomeye. Wa kabiri ukomeye ni umuntu bategereza ngo avuge ijambo avuze ligahumuriza imitima. Ukipata mtu mwenye atapewa neno na neno linaleta faraja katika mioyo watakatifu, uzamenye kuko ico kintu kirakomeye cyane. Cya kabiri kugira ngo aje ku ntego yo gushimira abantu, arico cya gatatu, umuntu ukomeye ni umuntu uzi kuzamura abandi, mtu anayeinua wengine. Iri ni ijambo ryo kuzamura n'umushinga w'ijuru. Birama ngo ajishushaye huyo ndi atakweza, lakini anayejikweza Mungu uwimanura nawe Imana izagira gute, izamuzamura. Iyo ubonye umuntu ukuzamura, uwo muntu abakomeye muri wewe. Rero twongere dukoma amashi ubwira itorero kuzamura bene data. Wagiriye rekwa ariko ndubona umuryango w'umuntu ushobora kukwakira no kuzamura ikikurimo. Turabashimiye mushumba. Dushimira abashumba muri hamwese, ababyeyi ndabona barimo benshi badutoje amagambo y'Imana. Mitima yacu iyo tubona mwicaye mu materaniro tukumva ko natwe twahawe uyu mwanya, ubundi mu bijanye na administration na homiletique twakagombye kuvuga, ni mu mwakagombye kuvuga, lakini kwa sababu ni muda, ubwo rero turashimye kuko muri hamwese abashumba uko mungana, turabashimiye. Hanyuma munemerere
dushimire leta ya Kenya Nairobi. Buri umuntu kwakira yarangiza akagucungira n'umutekano wo mu ndara komeye cyane. Tutafite umutekano ntitwaterana ntitwakora business. Dushimire leta ya Kenya tuyikomera amashi menshi cyane uwereye mu nzego zo hejuru. Tunawashukuru sana government ya Kenya kwa kutupokea na kutupa nafasi ili tubashiri maneno ya Mungu. Murakoze munemerere dushimire abadukurikiranye kuri online muri abantu beza. Namwe mufata umwanya wanyu kugira ngo mudutegere aho muri ijuru na Revera Kado na Apotre Nteziryayo na Matayo. Natwe turabashimiye muri abantu beza, muri n'abanyabwenge. Hanyuma mbashimiye mwese muraha nari mbakumbuye. Shimimana mutima wanje we, shimimana mutima wanje we, shimimana, 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 shimimana. Iyo bikomeye babaye, iyo bikomeye batanze. Nitwa Matayo Ntamahizi Muhoza, nabwira umugisha n'Imana. Mudamu n'umwe, abana ni 6, abuzukuru ni 3, abakwe 2. Nta kwimana itagize, umeje kwishima. Abiyi mu kizungu ino uzusanga bafite imyaka nk'iyi yacu ataragira n'umugore. Ibyo ndasenga Abanyafurika mbakomoka muri Kongo mwese twigisha abantu gushaka kuko ubukire n'abana. Kubera kuko gutazaga kuraza bago butavu. Reka twinjire mu ijambo. Topic y'iki giterana mbere tukinjiramo, naje munemerere shimire Tubi na madame muri iki kinyejana. Amen, amina, haleluya. Kubona imyaka yabo n'abana bafite bakoze igitekerezo bakibwiye itorero n'ishuti n'abavandimwe ngo bagiye gukora igiterane umuryango umwe. Iri torero rirakomeye. Munemerere dukomere Imana amashi tubashimira kuko batekereje neza. Batwohereje amatike, baroroha bararenze, baduha n'amafaranga yo gusiga mu rugo, baroroha kandi batwohereza n'amafaranga yo kujya mu nzira. Hari ahantu bazagutumira mu ivuga butumwa bakakubwira ngo wiyaranje wenyine kandi ariho bagutumiye. Utaraje mu ivuga butumwa ibyo ndi wobyumva, ariko kuva ntangiye ivuga butumwa mu bibogobo bagerino mu bihugu maze kugenda, hari aho twagiye ndi banadusezera bakavuga ngo nuko ngo mugende Imana bagire neza. Abandi bakavuga ngo dushaka umugati wo mu nzira, abandi bakavuga ngo dushaka amazi kaho robine. Ni igitangaza. Bongera amashi n'abagabo. Twabigiyeho byinshi, Mana dufashe neza. Hari ahantu uzugera mu aho bagupangishije kabura ukuntu wifata kundi isuku uri abantu beza. Topic no gushima Imana. Amen. Dusome amagambo y'Imana hanyuma twinjire mu ijambo. Turirimbe Zaburi ya Dawidi. Ya 22, 26.
muzindi zaburi Kirundi nasanze ari 25. Wenda usanga izindi nazo zifite ukuntu zigenda zihinduranya amaverse. Hanyuma tuza gusoma n'umubwiriza. Abarundi barabona umusiguzi muhubiri ibice 5 n'umurongo wa 3 n'uwa 4. Abantu b'abahanga bazi gusoma barahaguruka badusomera. Nibarangiza gusoma je ndi umuririmbyi ndaba nkuririmbaho nindangiza ninjira mu ijambo ry'Imana. Kuko turi abakozi b'Imana twahamaga bano gukora umurimo no kubitaho gake gake hanyuma abandi nabo bakavuga. Ikaze ko habonye kugira ngo asome. Dusome 22 kuri 26 gitabo cya Zaburi. Kuri wowe niho gushima kwanje guturuka. Kuri wewe niho gushima kwanje guturuka. Gushimira mu iteraniro ryinshi. Gushimira mu iteraniro ryinshi. Nzaguhigurira umuhigo wanje mu maso y'abakubaha. Kandi nzahigura umuhigo wanje mu maso y'abakubaha. Icyambere zagushima, icya kabiri mu iteraniro ry'abantu benshi, icya gatatu zahigura umuhigo mu bantu bakubaha. Tusome umubwiriza bice 5 umurongo wa 3 n'uwa 4. Kitabu cha Mhubiri sura 5 umurongo wa 3 hadi wa 4. Bibiliya yavuze ngo nuhigira Imana umuhigo ntugatinde kuhigura kuko itanezerewe abapfapfa. Wageze kuri 4. Guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga. Amen. Amen. Amashimeshi ku ijambo ry'Imana. Shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana werudahe shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana werudahe nari kure nta byiringiro n'abanarifise by'amasezerano y'ibizaza ari kure y'Imana ariko we ariko ubu igishwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira umwana w'ihoraho ariko ubu igishwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira umwana w'ihoraho yanguza amaraso ye yanguza amaraso ye arankunda biyambaye uwowe randahinduka rimwe gusa yanguza amaraso ye yanguza amaraso ye arankunda biyambaye uwowe randahinduka. Pasta kutoka Kongo na kufurahia sana. Ni pasta kutoka kwa kanisa la UTMS Pake kwa kanisa karibu na university ya mkeye mzuri ana address mchungaji wenye wako hapo, mpe kazi atumike, na baada ya hapo umulage mzuri afike nyumbani aseme kweli nimekuta wa Kongo wenzetu huko Nairobi wakifanya kazi. Igikorwa cyiza kiza kiruta umuntu uzi gusakuza, kandi igikorwa kimwe kiza kivuga kuruta igifaransa. Ubwira bumva tazavunika.
twinjiye mu ijambo. Ejo twavuze kuko umuntu ushima twahagaze mu bintu bitatu. Ikindi cya mbere ni umuntu uzi aho Imana yamukuye n'aho imugejeje. Nagasubiramo kararyoshye ni igitangaza. Kandi ndabaza ngende gahoro gahoro kuko nabonye harimo abasaza. Kuko mu buzima bwanje ndihuta ndaniruka. Ariko nabonye abantu benshi bari hano, nabonye harimo abazehe ngomba kwitonda. Iki kumenya aho wavuye n'aho ugeze biza bikora umuntu ufite ubwenge bwo hejuru, udafite ubwenge bwo hasi, uzi gutekereza ubunini bw'Imana, aho yamukuye naho hageze. Niba nguwashira nawe tekereza ukuntu twebwe muri bamwe twavutse ba mama bavuye guhinga basaruye ibishimbo, turakura muri bwa buzima ubwo tutamenyereye ubunyine mu mujyi wa Nairobi, tumaze kubufatisha. None ubunyine dukodesheje amasu y'abantu tutavukanye, tutazi imico yabo, ariko kubera Imana aho yadukuye nubwo aho tugeze ikomeje kutwiyereka kuko ari Imana. Ico ni cyambe kigomba gutuma umuntu ashima Imana, akavuga ngo Mana kubaho wankuye naho ngeze nje gushima. Tavuza byinshi urabifite mu mutima. Hariho benshi turi hano hazageraho wenda ukwezi kugiye kurangira ugatangira kureba imirazi kubera kubura amafaranga yo kwishura inzu, kandi wanyu nta mirazi mugira. Ariko mukanya gatoya ukabona Imana ikinguye irembo ikabikurihiye inzu, none ukavuga ati na school fees ndayikura he y'abana, ukabona umwaka urarangiye wararisha ibihembwe bingahe? Bitatu. Twaje kubashiramo umuvuduko ngo umwongere mutekereze aho yabakuye nahigejeje, murakura amashimwe kuma. Muzamuri bikaza nimukomere Imana amashimwe. Shima Imana mutima wajewe, shima Imana wakubatuye, shima Imana uherudahemuka. Tuzamuri bikaza. Icya kabiri, iyo umuntu amaze kumenya aho yamukuye mu buhanga bwo gushima ngo azahita yiga umuhigo. Number 2, mtu anaweka naziri akavuga ati erurema wekazaza hano wanambisa hano yuvaga nani byonga kukorera. Ubwo ni umuntu uri muri standard, uri mu rwego, uri muri capacity. Ni umuntu utajegashega, ni umuntu utanyeganyega, ni umuntu udakubagana, ni umuntu uzaho yamukuye yarangiza ngo reka pigiki piga umuhigo. Ndamukirizo mwicara umubwire mbese umwaka utangiye kugeza n'ubu nyine nta muhigo wahize, ukwezi ko kugiye kurangira. Icyambere ndabwuzubesha oya, cyakabiri gira imbabazi, icyagatatu ijambo yivugiye ubwayo kurikirana imyaka igihumbi. agacu ko guhindukana kakugaragaraho, agacu ko guhindukana kakugaragaraho, agacu ko guhindukana kakugaragaraho, agacu we ko guhindukana kakugaragaraho. nimwizamurire ibikasi. Haleluya, haleluya. Icyagatatu turavuga ngo iyo warangije guhiga umuhigo nta mashimwe buzira amaturo. Babantu mwabarevera bacu
baza baza mu rusengero ngo nimusomere zaburi ngo bashire mu gisirimba ngo dukoma amashi reka kudukodesha. Mungu kama ametenda kazi, Imana yakoze ibitangaza aho yagukuye ikakuzana ugashaka ukabishaka ukabona abahungu ukabona abakobwa warangiza ngo bagusomere zaburi ngo bagushire mu gisirimba za haleluya zirimba ngo mushumba nambabarire ngo kandi ngo bakome n'amashi. Iki si ikinyejana cyo gukodesha abantu. Menya aho yagukuye. Number 1, number 2 umuhigo wahize, number 3 zana maturu. Uburere twarizwe n'uburere twarezwe muri education mu bijanye n'ishuri. Abafaransa bari abatipe baratwishe de, ababirigi baratwishe, bari abajama baratwishe cyane mu bijanye n'ibyumuka ari we jambo. Abasedwa baratubwira ngo bashira ubwoba bose baragenda baratashe muri gakondo yabo avuye mu bubata. Uririmba gutya bakongomani tuzaturirimba twaririmba gutya ukama wumva Imana iramanutse. Ariko bavuga ngo abantu basobanukiwe niki twozana imbere y'Imana mu buryo bwo gushima. Batuzanira indirimbo mtoto nini masikini naimba kwa fura yinjirira twinjira ngo nuko se ifite icyo tanga ngo naje nyihaye umutima gusa Imana nyinye mbabazi ija gushogora imitima kiyaba batatu abantu bo barabonye discipline ariko kitagasa ngo pastor ngo mushu ngo naje tacho afite icyo notanga ngo ariko ngo nyihaye umutima wanje byacitera sha wihaye umutima. Shimimana mutima wanje we shimimana wakubatuye shimimana uerudaemuka. Nimusamure bikazi sama haleluya haleluya. Twarama twese ariko imitekerereze irarutana, twarama twese ariko kumenya uburemere bw'Imana birarutana. Bibiliya ejo twarabivuze umudamu witwa Ana ngo amaze kuzamuka ngo akora recherche ngo asanga Imana yaravuze ngo nitubyare twororoke. Number 2 ngo agera mu rusengero asanga bene Eli barakoze mu akajagari k'ibintu bitatu. Icambere ngo binjira mu gikoni umusi w'isabukuru umusi w'amapate ngo bakinjira mu gikoni bakajabura inyama zitarasha. Reka nkubwire umugabo azahaha ariko umugabo ndagomba kwinjira mu gikoni nubwo wenda isi yatugize kwitugira nubwo isi yahitu aranja ati umugabo nawe agomba kwinjira mu gikoni sawa. Ibihe nyine ntaho wabirwanya nta n'uwo kubita ingumi nuko nyine nibihe ntaza kugira inyenda muvano. Aha nibihe chakabi ngo bakoresha ekonomi rusengero nawe. Icyakatatu ngo bakaza basambana n'abakirisi umwihema. Ana ngo hagere aravuga ngo ibintu bitatu nabibonye Mana waravuze ngo twororoke sasa de uravuga ngo tujare twororoke. Icyakabiri yayire ibintu biri mu rusengero nje wumvaye umwana w'umuhungu ndizo umuhigo nzamuzana hano gushima mu rusengero n'ahandi kandi azabu wawe iteka byose. Umugabo azahinduka mu ijambo ariko umugabo azahinduka mu gitanda ariko ndazahinduka mu ijambo. Bakristo bantu bakuze nimwongere mutekereze uburemere bw'Imana aho Imana imaze kudukura naho itugejeje. Imana ukuntu yaturinda
turi twitwa ko turabarifije hari kureba ukuntu turi smart twese urebe ukuntu twambaye urebe ukuntu dusa n'abantu nubwo wenda turi mu kumwa amatamo yo mu mapaki ariko nanone uri mu gashiramo agasukari n'abandi batayimwa ibintu bikagira neza warangiza ugasanga abana bose ko barakomeza kugira ritime nta mwana uragukubita ingumi ngo agukubita umutwe ngo usokane mu gitondo ibintu byakomeye ibyo byose ni ibintu byo gushima Imana naje kubatangariza hamwe na bene data ni mwongere mutekereze ibyo maze gukora niturangiza twishime hari umuntu utabwiye ko kunumva akomera Imana amashimeshi izina rya Yesu rirakomeye riruta amazina yose yo mw'isi izina rya Yesu rirakomeye rirakomeye riruta amazina yose yo mw'isi icyo yavuze Kenya litamuka abana baje nibatsinda ishuri zaje gushima mu rusengero tuzajana n'ituru twabaye abajuru bakuru kandi attention no kwiba uwaguha no kwima umuntu waguhaye Imana ikaguha ubuzima Imana ikaguheza kubaho mu myaka yawe turamara amezi 6 mu bitaro ariko hari abandi bamaze mu myaka wowe nturagwara turamenya capacity yo gushima Imana ana ngo yamamuzamukana amusiga neza ishi azagukorera iteka ryose Samuel wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 11 aravuga ngo icyo nahize iyo umuntu ashima Imana icyo mwahize mugene mu gihugu umwaka ugiye kurangira hari ahantu mwisharanye dore ko umujyi wabaye n'umugore wawe uravuga ati Imana niturinde umwaka tugira neza natwe tuzakora iki mureke kwinjiza amadeni ayo mufite mwakuye mu Kajembwe nayo mwakuye mu Rwanda nayo mwakuye i Bujumbura no kumutanoga muyongere haya ubu ni bakuvuga umuntu uri hano umutima wiwe umuganirize hari imihigo mwahize hari yo twahize Mana nutugirira gutya natwe tuzagukorera gutya ikindi kiza gituma dushima kugira ngo komeze tuzadushima Imana kugira ngo bubuhamya bufasha abantu bacitse intege ni muzamuri bigaza Patrick avuye muri Sweden ariko iwabo nabo niriya rugubu bakiri twasere tuvuka ejo tubwiye ubuhamya kuko yageraga imyenda atagaza hindura ahantu hehe ibutare mu macyazo ngo arangiza arabuvuga naje pitani rukanka nibuka ukuntu nambaye ipata rimwe y'ibiraka 7 inka zimaze kunyaga usarire wona tangira nyine nko muri krize ariko ugaheruka nko mu buki ariko gutangira mu mata warangiza ukaza guheruka mu bintu bijanye n'amazi nubwo abaganga nabo basiye bavuga ngo niyo afite nk'umurongo ndakurahiriye bizoroshe aratubwira ngo atubwire umuntu wamubwiraga ngo ya urasha gusenga gute kandi utazuhinduranya ishati utazuhinduranya n'ipataro Imana izibanzi kwemera ko ubutayu bukubaho bukakutsindagira neza bugakubitagura bukaguhonda honda bwarangiza kuguhonda iyo ubusohotse mu butayu gutya niho amashimwe azana none yamara kuza amashimwe abantu bakavuga ngo nuko Imana yagiriye umuntu neza iza gituma dushima kugira ngo dukomeze n'abandi bacitse intege ndamukiriza uwo mwicaranye umubwire ngo reka kugumana amashimwe iyo dushimye Imana iza bikomeza abandi iza bikomeza abandi wasomye amagambo y'Imana nimuheze Imana icubaye nimukomere Imana amashimeshi Daudi Manesa mu bantu ba Reverend Kado ni Daudi ejo bundi nasomye ubutayu Daudi yahuye nawe Daudi niwe muntu wa mbere abagabo yabiriye neza barimo banabari bamunakiye baravuga ngo se uwo Daudi ninde namwe Nesayi ninde wayikomeza kuza kudusaba ngo tumuheze imigati imitsi uwo mutipe no wahe kandi nabari yibagiwe neza Daudi yamukoreye ku misozi ya he yikarumeli yamurindiye intama ziwe imbwebwe ndi yazikoraho
umugabo utazi utekereza neza n'ukuntu bamugiriye neza. Haragoye gusaba umuntu wimye ukama wikorakora, wa muntu wimye ukamubwira ngo muze uzamakuru hano ibintu byakomeye turaburaye kandi yaragusabje nawe ukamwima. Ningo kwikorera ishiga rishushe. Barangise aba Daudi yaratumye baraza babwira Daudi ngo ule jamaa ameongea. Daudi ni nani na mtoto wa Yesai ni nani? Muri iyi minsi hari udutimpe twishi twa desertere turimo kugenda tugenda dusaba. Abantu batazi gutekereza ineza y'Imana y'abakore. Turi hano muri Kenya natwe mu Buganda. Kumva nta mahizi ngo fite inzu zibiri mu Buganda, nta mahizi bo mu bivu. Narangiza kagira n'ikibanza 50%, nta mahizi wo mu bivu. Kibagirwa ic'Imana yankoreye turi kumwe na Revera Kado, tuhaye tugenda umunsi umwe tuvuye ku masengesho. Uyu mugabo tukavuga ati siwe ta kintu ufite mu mufuka kugira ngo tuje kubona ukuntu twogura amata tube nk'abasomera na kawunga. Kamubwira ngo sigaranye 500 y'amanyarwanda. Abantu b'abagabo safu tuza dusengera udupepo twama twirukanga twishira mu gitaramo twaririmba abantu bakanezera. Ariko ubutayu bukamba budukubitaho wasa wambara ipataro ukongera ugatobora umukaba. Hari abantu benshi batagifunga ibitoko ntugire ngo nibindi n'ubutayu babibajwigiriza. Ni mwibuke bamwe imisatsi yanyu sirende ariko yabayirende. Na uriyizi ni wanyu mwetse muragasiki. Navuze ngo ndaganira gahoro ko turi kumwe n'abasaza. Hanyuma tukagenda kandi muri cyo gihe twagiraga apeti gitangaza. Iyo umuntu ari muri kirize asagira apeti ukazugira ngo wenda bamushizeho telecommande. Ndakurahiriye no kuruka Imana. Iyo umuntu ari mu bibazo nta kintu kiza kikunanira, ibishimbo biza nubwo bidahiye neza ukamubirya turuhubaza ngo se nta muntu urimo kubera kuko ubutaha. Ni mwibuka ibishimana y'abakoreye, ni mwibuka Imana imaze kubakura, ni mwibuka Imana imaze kubagirira neza. Uwo munsi sinzawibagirwa. 500 turi kumwe n'uyu mugabo tugura igikombe kimwe turagenda bacumba umutsima ngo barangize kuwucumba turawurya ngo turangize nta n'uwasigaye ku isahani. Iyo uri mu bisubizo bazabazana ibyo kurya ukazubira ngo mwatetse kandi ngo reka dupfe gukoraho. Ibisubizo ni byiza. Ndasenze muri uyu munsi yakagira umuntu uzaribwa n'inzara. Inzara ni mbi. Imana uzarinda abantu inzara. Nimba hari ikintu kigoye ku isi Daudi yigeze kubwira Imana. Imana yamubwiye ngo tora ibintu 3 mugiga imare abantu bawe bose nawe. Icya kabiri intambara ikomeye y'abanzi bawe baguhitana. Icya gatatu ndashaka kukubwira ngo inzara nayo iguhitane. Daudi yamavuga yo jewe ndagwa mu maboko yawe. Ndashaka kuba kabashitura imitima yawe. Muri abanyabwenge ndabizi, muri abantu bakomeye ndabizi, ariko nimwongere mutekereze aho yabakuye naho tugejeje. Ejo mwavuze mu kanwa kanyu Imana nukorera iki nzagukorera iki. None se mumaze kubikora, none se mumaze kubirangiza. Daudi ngo arangize akora iyo neza na bari ndiye yibuka. Ariko umve aho kuvuga ngo uzashakwe nabi ugomba gushaka neza cyangwa ugashakwa neza. Naho yari yashatse neza. Umukozi wiwe abwira umugore we wa Abigayili aramubwiye ati amakuru numvise ayavugwa hano turashize ibintu birarangiye. Ibisubizo baguhaye ibintu byakomeye. Wowe hano ibintu byakomeye
ati ngwiki Dawudi yagiriye mugabo wawe neza none amakuru yamunaki yaravuga ngo hari utundu turi mu kugenda tuzerera none abaze gusaba ibyo kurya basubiyeyo witegure ko amaraso agiye kumeneka Abigayili ngo yamazamuka yinjira mu gikona atabwiye umugabo yari uwa mbere Abigayili ngo arateka ngo azamuke reka nkubwire iyo umuntu ashonje tazatekereza neza iyo umuntu ashonje amacandwe azakama iyo umuntu ashonje ifesi yiwe ndizigaragara neza iyo umuntu ashonje habe no gutunganya amagambo ntukamuheza ijambo ngo avuge ashonje iyo umuntu ashonje aza kubita abana mu nzu bira porogaramu iyo umuntu ashonje azavugana n'umugabo ukazugira ngo wenda bamushizeho telekomande yo kubomoka mu magambo mana uturinde inzara kuzageza uje umunsi umwe yaraturiye Kampala na Marehemu Kabuye na Evangeliste Paul turimo twiga icyongereza na Karegeye iraturya umunsi umwe turabazanye twese uku kibazo kibaye turabigenza gute Paul aravuga ngo nimureke dusenge yewe twaraye dutaramye ntiyashubije kandi twongera dusenge ngahe wowe se ndamukunda Paul ntazavuga ibintu byinshi turasenga aravuga ngo numvise ko umutima ubwira ngo tuje mu mujyi twama tugenda mu mujyi ngo tugere mu mujyi turi imbere gutya yamavuga ngo mbonye ifaranga ubonye iki mbonye ifaranga agashururu kama gakubita kandi gapana amagandi $1 ryamariza n'imbere ya Paul tubona ko agira gutya kandi izo ngizo ga ntiwajaka kuri radio ntiwonaje no kubaza amakuru cyose zataye agashururu uyu mugoroba Imana ni gucira inzira iguciriza mbona kuwacu asa n'uwinyembeje aramanuka agira ati niba hari ikintu kigira ritime mu maboko iriya noti yo kwa Trump Juruwe tegeka byose biremera Juruwe tegeka byose biremera ijuru yambereye ihembe ry'agakiza yanyenyeje imbaraga mu gihe nazikamiwe twamapfira mu isoko turahaha kandi ico gihe $100 yari ifite ifaranga nyinshi wagiraga stoke agasigara n'ayandi ndasenze uyu munsi wa none nimumenye agaciro k'amashini nimwibukaho Imana yabakuye nahibagejeje mwongere mushima Imana kuko gushima Imana kuza gutuma igira gute Imana ikomeza kuvuga ngo ubwo bamenye agaciro k'ibyo n'abaremeye Imana izikomeza katuvumerera katugirira neza vuga aya magambo Isaburi rero ubashishe hejuru ukamanuka utaragera ahantu Dawudi yarukasa n'umuntu wawe uzimwe Dawudi aravuga ati umve Mana we abantu ni mukubacaho bakanegurira umutwe yavuze ayo magambo muri iyo zaburi arongera kandi aravuga ngo ndi muguca ku bantu abantu bakagenda bavuga nabi ariko avuga muri iyo zaburi aravuga ngo Mana yaje ndasabye ngo ntube kure yaje Imana ninde wovuga ko itari kure kwiri kure nawe yoba kure natwe twoberwa kuki yoba kure natwe twogera muri ibihe tugezemo yoba kure natwe ituretse ibindi bizokomera ariko Dawudi aravuga ngo nzagushima mu iteraniro ry'abera bose
icya kabiri zaguhigurira umuhigo. Iki kirananiranye kiza kikora umugabo kigasiba undi. Umugabo uzihigura ibyo yavuze. Abagabo bararutana. Umugabo witwa Yefuta yaramanutse gutya kandi yari yaratawe. Reka kubwire abantu bose bahuye n'ibibazo n'Imana iziheza amashimwe, ariko Yefuta ndamushima yarazamutse gutya abona ukunda urugamba. Abanzi bazengurutse Isiraheli bananirwa gutsinda abanzi, ariko Yefuta baza baramubwira ati ni wowe ufite inyenyeri yo gukora igikorwa. Ngo akizamuka gutya barahaguruka abwira Imana ngo Imana ubwo nizeye n'abantu nawe waranizeye numva gutsindura urugamba n'ingaruka nzagushima kandi nzahigura umuhigo kizaturuka imbere yaje nicyo zatangira Uwiteka. Ikibazo canje ni umwaka utangiye wavuze iki? Umwaka utangiye ni iyihe mihigo wahize? Mwene data asoje kandi igikorwa yakoze icopfa gukora umuntu gusa. Ni ukuri tubabwiye Revera Kadu yaje ninde je wanohereza ifaranga asiga n'izimwe mu rugo. Ibyo bintu byose afite n'abana biga yagombaga kubikora, ariko ararangije aravuga ati nugushima Imana, dushima Imana, tuzumva ibyo azavuga. Afite ukuntu yabiteguye, ariko mutekereze bene icyo kintu ko murabona uyu muntu arangana nawe wahize imihigo kuva muri Kongo kugezana n'ubu nyine utarayihigura. Uraho nawe uzashima. Yaratwakira ikamembe Imana ikora igitangazo. Sengiye kukivuga beka umutima wawe. Se wa mwana wamwise Ntamahizi cyangwa Yesu? Isi tizareka kuvuga. Kapasite y'abisi igira ukundi ivuga. Kapasite y'abisi igira n'urwego rwabo. Ariko nutekereza igitekerezo cyo gushima, shima wowe nk'Imana yawe. Naho nutekereza ngo isi rubanda izaze kugufasha gutekereza hejuru y'ubunini bw'Imana, ntuzashima Imana. Wowe abantu nibavuga harabavuga ngo se tubi ngo nukukisi bakuriye no kwiyerekana bakuriye yisha reka bavuge bo bavuge. Habe na ba Dawudi barashimye abavuga ndi baritse kuvuga. Yesu yarashimye abavuze ndi baritse kuvuga. Isiraheli bambutse inyanja itukura ba Miriyamu bararirimba abavuze ndi baritse kuvuga. Isi igizwe no kuvuga, isi igizwe no gucokora, isi igizwe no kugenda uko ishaka, ariko ikiri mu mutima w'abashima Imana. Shima Imana, Imana inezerwe. Shima Imana, Imana igirite, Imana ivuge ngo turabona rero. Reka mvuge ijambo muntega amatwi. Hano hanze ibintu byakomeye kandi muri twe muri community yacu ndi byabagamo umuntu gutandukana n'umugabo we akamasiga abana akagenda. Igitangaza cyarabana wewe utaranakubitana n'umugore wawe wari wabona umukongomani. Ndimo gutekereza ibintu kavuga ngo hangaha tugomba gushima Imana twarangiza tukirekura mu buryo bwo gutanga Imana tugakorera Imana cyane. Kuvuga ngo umuntu agasiga abana batanu akamahaguruka ngo nuko tugande ku murenge tuje gusezerana dusinyure twama dusezerana ugende neza naje gende neza. Bakama basiga abana batanu bareze umwe akamagira ati naho wewe uracyari kumwe n'umugabo wawe n'umugore wawe, uracyari kumwe nabi wanyu mwese muracyari umukwiro nta uratandukana nabo mu nzu iwanyu. Ni igihe cyo gushima Imana mugatekereza mukavuga ngo Mana wadukorera ibi. Abandi n'ubu twatuvugana hari amakore mukusha kuba yaje kuba gute bakamavuga toke birarangiye tukicubatse. Ibyo ngibyo birahari. Ibyo gutekereza mu buryo twoshima Imana ni byinshi cyane. Ibitagaza biba ubjabaye kujya kwindirimba. Ni mwongere mutekereze ku Mana, ni mwongere mushima Imana.
nimongere muyiguyaguye mu buryo gushima tuyegereze tuyishime tubi komeza n'ibindi biterane nurangiza wishari n'umudamu wa muhimba indirimbo mwandika amateka uyu munsi uzandike mu gitabo gikome uvuge ngo igihe kimwe twari muri Kenya twitwa ko turi impunzi nakoze igiterane cyo gushima Imana hajemo aba bagabo babwiriza aya magambo Imana ishima ko biri no kuri YouTube hanyuma muri ivyo bintu andikamo ibitabo bizasoma abandi bafite amateka ko tuvuga Rahabu w'indani tukama tumusoma amateka yiwe ari muri Bibiliya abantu bakamushima akavuga ngo arakomeye tukavuga kare mu munyamahanga ngiki kinyesha cyo gushima Imana ngiki kinyesha cyo gutekereza kuma umve Dawudi ngo arangize aravuga ngo zagushima bana hanze kandi mutekereza uyu Dawudi niwe mugabo bataye mu ntama ariko ndiyatima niwe mugabo bibagiwe ariko ndibagiwe Imana njyane abantu bose ndibazakwibuka abantu bose ndibazagutekereza wowe tekereza icyo Imana imaze iminsi yayigukorera mutekereze nimongere mutekereze tekeleza kwa mambo Mungu iko anakufanyia kandi ngo arangize amanuka n'ibikoresho none ubu nyine abara barinzi barabivuyemo ngo yanguriye ngubira n'ibyabana yewe ibishimana ndi bamwe byabana ibishimana turabana b'Imana twese garura ibintu by'amashimo woshima mu Imana garura yampano ya ushimwe mu Imana garura ya zandirimbo waririmbaga zo kumushimisha ushimwe mu Imana garura rya pendo wongera urivuze ushimwe mu Imana wasomye amagambo y'Imana umubwiriza yavuze ngo nuhiga umuhigo nuhiga umuhigo tugatinde reka mbabaze nine muntu utarayize uyu mwaka azamura ikiganza utarayize Mana nunkoreke azamura ikiganza okay ndamukiriza umuntu mwishana umubwire ngo iki kinyejana ndikirangire uyu mwaka turangire udahiguye umuhigo man inda ninyibyara nono ninyibyari yinda kayibyara nono zagushima ma nubona uyu mwana akavuka neza icuma kitanciyeho zagushima nimugene mushima de mushima Imana ubwo twagize umugisha tubye gakora igiterane nimongere mwinjire mu bitabo ibyo mwavuze mushima Imana nunkore igitangaza nkabona abana batsinze ishuri Imana zagukira ejo bundi nari mu modoka umudamu arambwira ngo abahungu banje babiri n'umukobwa wanje bose batsinze nariko nisimbiza kunde uzi kuwangwa nk'abana batamahisi wo mu bibogobogo ko baratsinda abana b'abanyankuru nageze kwa Revera Kado anjana mu modoka tugiye gutora abana biwe gahe Kado muri Bjura ibuka wa musi w'igitangaza bagusanza ahantu wabuze no kundumwa amata inyumbati bayihishe ugahura n'umuhanuzi agasenga yitwa nde wa mugabo utundi yarangiza akakubwira ngo manuka hariya ngo imyumbati bayihishe mu giti icyo si igitangaza ariko uyu munsi wa none ufite imodoka zibiri ufite inzu uri mu mujyi wa Kigali nurangiza abana bawe ko baraza mu modoka bavuga icyongereza wewe wakubwira ibyo bintu twabwe ntituzi gutekereza abazungu baraturusha ibo baza bandika udutabo gusa uburyo umwana yatsinze ishuri naho twebwe tugashaka ibikomeye n'ibikomeye nabyo ntitubiheza agaciro twarangiza tukama twiyemera twese ukasanga umuntu ni makoti gusa akamagororoka ukazugera ngo isi yayifashe yaza mu rusengero bavuga ngo duture Imana ituro ry'ishimwe umuntu akaza akora forex bureau mu mufuka ukazugera ngo yinjiye ihuduma akazagira gutya ihuduma yagera muri Sakabe akaza yirunguruka gutya inzoka zikamenya inoti ntoya nini tuzi gushima Imana nimwongere mutekereze ushima Imana za modoka zibiri mu cyumweru kimwe warangiza n'inzu kuzo mu mujyi wa Kigali nigo tutoshima nigo tutoririmba Imana ikagira neza igakora igitanga
tukambara tukaberwa ikabona ibitangaza by'Imana kapotera apotera iwanyura hasi nawe nabi wanyura basi uyu munsi wa none uri guhura n'abakomeye b'ibihugu bitandukanye abantu bo mu nzego zimwe zitandukanye Imana ikakugira neza twebwe tuzatsizuka nimba ari uburezi twarenzwe muri Kongo nimba ari inyigisho twigishijwe tuzi kuweza ikindwa gace kumuhigo tugatinde itakabiri nubona ko uzatinda birarutwa no kutawuhiga ni muhina amagambo akuvuga ngo twaduhiga ibyo tudasohora duhiniki duhina amagambo uyu munsi wa none ndangirisha muri iri jambo nimuheze Imana icubahiro nimuvuge ngo haleluya navuze gahoro uyu munsi wa none kugira ngo abazehe nabo tujana ariko ndangirize muri iri jambo natekereje ijambo rinini rikomeye kandi iryo jambo riri muri Bibiliya komera Imana amashimeshi gana ninde wari kwemera ko Zakayo Yesu yotahiwe dufite aha turahafitana kuvuga ngo turafite imitekerereze ni Imana iba nutekereza mu Mana mu bunini Imana izafata amashimwe yawe mu bunini nutekereza bito ku Mana Imana izafata ibintu bito Zakayo umunsi yavuze ngo reka nurire gusigita ndebe Yesu aravuga ngo Zaka shuka leo niko nyumbani mwako Imana ntizi bakure iyo dutekereje Mana ndagushima Yesu ndagushima Yesu ndagushima ku mirimo wakoreye Yesu ndagushima Yesu ndagushima Mana Yesu ndagushima ku mirimo wakoreye Mwamuza abanyakenya uzubure mufaranga nta musi uzure agashiraho igufuri none kuvubaye hano dore kuntu umeze igico tume tudashima Imana kwanza abantu bose batuye muri Kenya mwari kwiriye gukora amafaranga mukayashuruza mwarangiza mugakora igiterane cyo muri stade ibintu byose bikaje kuri YouTube mukavuga ngo Mana tugushimiye mu myaka yose tubaye muri Kenya kubo turindiyemo n'abanyakenya bose barangiza mukabahamagara bakaza uwo munsi mukabaga nk'igicumi mukabagaburira bakarya mukareba n'abana b'abanyakenya bamwe batiga mukabishurisha ishuri mwarangiza konkirisha mukavuga ngo ni mureke tutambira Imana nabo babona Imana yacu izidukorera ibitangaza ubwo nibwo bwenge mukabahamagara mukavuga gukomera ku Imana bakabyumva bakavuga ngo tubi abayeho tubi kubera iki yashimye ibi bikorwa mukavuga Imana mugahera mu byo yakoze mukavuga ubuhamya mukareba ukunda abantu bakizwa ariko ko ari ibyacu twese turi bamwe turabyumva abandi ngo kora no kwerekana se nabo bamutase nabo bamuvuze kapasite bato iragoye cyane Zakayo Yesu aravuga ngo none uyu munsi ndataha iwawe nta kindi kiza kizana Imana ni mu mashimwe Imana iza yihuta ikagoboka nimwongere mushime mushigikire na tubi abantu bafite ubwenge iyo baje kuba abazungu bari kuzana cyangwa abanyankore nibo bambere Revera Kado abanyankore uzukora umunsi wo gushima uwo munsi bakakugabura nk'inkamagana 2 umuntu akabwira nk'abagenzi b'abatanu yahagurukana akavuga ngo bashuti banje nimuza avuga ngo vuga ijambo tanzika nayizanye iri hari unakavuga ngo tanzika nayizanye iri hari naho twebwe no kwiyerekana tuve muri zo capacity dutekereza iby'Imana imaze kudukorera umuntu nakora umunsi mukuru tumufashe gushima tutanga amaturo turabe ibibuze mu rusengero niturangiza tubikore nimwakira ijambo ry'Imana